Mũgũnda-inĩ wa Joseph Gituma itura ria Thangathe Igembe ya Mũhuro kaunti ya Meru kũrerĩkana nĩho gatagatĩ ka bũrũri wa Kenya karĩ handũ ha mwena wa Isiolo tũrĩa gũkoretwo kũĩyo. Gituma aratucokia thutha nginyagia Dithemba mweri 27 mwaka mũhĩtũku, mũthenya ũrĩa arauga aumĩrĩirwo nĩ andũ mena kamacini karutaga mũgambo wa merekeirie haha. Walikuwa wamechoka kabisa na walikuwa wamebeba hii mti ya kupanda hapa. Hii walipanda hapa. Sasa ndio hiyo kitu iliwaelekeza hapa, wakaingia hapa. Kuingia hapa ndio walisema ilikuwa center ya Kenya. Lakini kitu ya anja wakati walikuja hapa kuna kitu natural ilikuwa hapa. Kufika hapa kulikuwa na kasimo. Kulikuwa na kasimo natural. Hata kukilimwa hiyo simu ilikuwa. Sasa hii ambapo ninika mti imepandwa kulikuwa na shimo. Shimo hiyo ilikuwa natural. Sijui ilikuwa namna gani. Haikuwa nini, haikuwa hata tukilima hatakuwa tukinjua, lakini siku hiyo ilikuwa. Walikuja wakaniambia tulitafuta center ya Kenya na wamekuta center ya Kenya hapa. Wakaniuliza, umejua hii itakuwa center ya Kenya? Mwimuto Kabete kaunti ya Kiambu turacemania na Brian Njage, mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 29 mena mũtumia wake Wambui Mũtwĩri. Naya nĩo Gituma arauga mamumĩrĩire. Marauga matuire itua rĩa gwetha gatagatĩ ga Kenya thutha wa Njage kwambĩkwo ũthuthuria na kuona gatagatĩ ga bũrũri wa Kenya gatikoragwo Isiolo no ke handũ kaunti-inĩ ya Meru. So pia nakuanga kama mtu unapenda history. So nikiangalia history naona pia kuna watu nisijua wanaambiwa kama Dr. Livingstone alitembea akadiscover Lake Victoria, mwingine akatembea akadiscover the source of River Nile. So nikaanza kujiuliza nini ambayo ijakuwa discovered bado, especially hapa Kenya kwenye tuko. Nini mtu anaweza discover? So nikamocha nifanye calculation nipate the center point of Kenya. So mara kwanza actually later before nipate Google nikasema what is the center of Kenya. Kwa this did not come as a surprise. Ona gweka ma hikes. Kuringana na arĩa macorire mapu ya Kenya ĩkoragwo ĩgayanĩtio nĩ mĩkururo yũĩkaine ta latitude ĩkiuma mwena wa irathĩro ĩrorete ithũĩro, na ĩngĩ yũĩkaine ta longitude ĩkiuma rũgongo ĩikũrũkĩte, na Njage arauga ithimi cia raini ici nĩcio ciamũhotithirie kũmenya harĩa gatagatĩ karĩ. The latitudes, the longitudes unafanya hesabu unapata katikati. But mimi si mtu wa hesabu, nikatafuta usaidizi wa bibi yangu, yani amefanya economics, rafiki yangu Dennis amefanya statistics, nikamwambia nini ndio mnafanyaga hesabu zaidi yangu. Niambieni kama hizo hesabu zina make sense, tukafanya na wao na tukapata hiyo ndio katikati yake. Augite kwaya gukorwo arĩa maugire gatagatĩ ga Kenya ke Isiolo he maundu matatafanirie. So nadhani the reason Isiolo ilikuwa inasemekana kuwa the center of Kenya, ukiangalia the map of Kenya we lay out katikati, you know, Isiolo looks like it's the one smack at the center if you don't do any calculations. Ukiangalia tu from a layman's perspective, juu hata ile mali tulipata actually ukiwa umesimama hapo juu you can see Isiolo County ukiwa umesimama hapo juu hiyo mahali. Gituma augite thirikari hamwe na rũhonge rwa ũgendi makĩria kaunti ya Meru mangĩambĩka ũthuthuria wao na makindĩria ũhoro ũyũ nĩ ũndũ ũngĩrehe wathi mwerũ gũkũ, amu kuma rĩrĩa ndeto ĩno yaumũkire nĩ kwambĩtie kũgucĩrĩria agendi. Oho nĩ morĩtie mũingĩ ũiyũkie mũtugo wa gũthiaga kwĩrorera marĩa matũrigicĩirie mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, amu ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũhoreria na kũhingũra meciria mathundũre kana methe macokio ma maũndũ matũire na kĩriga. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Njenga Wambui.